Reka nguhe ikaze mukunzi wacu nanone ku makuru tugenda tukugezaho buri kanya agiye agezweho muri politike. Ugiye kukubwira ko rero M23 ivugwaho gufata undi mupaka mu mirwano yamaze amasaha 9. Umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC uravugwaho kuba uri kugenzura undi mupaka uhuza DRC na Uganda witwa Kitagoma mu mirwano yamaze amasaha agera ku 9. Kitagoma n'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Uganda bikavugwa ko uri kugenzurwa na M23 kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Kamena 2022 uhereye rero mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Bunagana niwo ubu ugenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Radio Okapiaroni ivuga ko M23 yakozanyijeho na FARDC mu mirwano yamaze amasaha ari hagati y'8 n'9 mu duce twa Bikenge na Shangi muri groupement ya Bweza muri territoire ya Rucuro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. M23 kandi kuri uyu wa mbere yafunguye umupaka wa Bunagana uhuza DRC na Uganda uha ikaze abaturage bari barahungiye muri Uganda. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma wafunguye ku mugaragaro uyu mupaka wa Bunagana yavuze ko bifuza ko abaturage bahunze batahuka bagakomeza ibikorwa byabo ndetse n'abana babo bagasubira ku ishuri nk'ibisanzwe. Twavuganye rero na Major Wiringoma aravuga ngo ibyo nukubeshya ubundi Bunagana turi Bunagana ejo twafunguye Bunagana abaturage bari kugaruka mu rugo ibyo kuba twahavuye nukubeshya nta shingiro bifite. Aya makuru rero FARDC ntacyo irayatangazaho. M23 iravugwaho guhangana na FARDC mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Kamena yemeje ko imitwe yitwaje intwaro yose iva mu bice iri kugenzura igahagarika imirwano. Iyi nama yitabiriwe na Perezida Paul Kagame, Felix Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye, Yoweri Kaguta Museveni, Salva Kiir na Uhuru Kenyatta. Yanatsindagiye icyemezo cyo kohereza muri DRC itsinda ry'ingabo rihuriweho ryo kurandura imitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Indi nkuru wamenya kakanya rero nuko ingabo za RDF zitari mu za IAS zizajya kurwanya inyeshyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko mu byumweru biri imbere aribwo ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zizinjira muri iki gihugu ko hagarura umutekano gusa zikazaba zitarimo iz'u Rwanda. Congo Kinshasa yatangaje ibi nyuma y'inama yiga ku kibazo umutekano muke uri mu burasirazuba bwayo ejo ku wa mbere tariki ya 20 Kamena yahuje abakuru b'ibihugu bigize EAC East African Community. Ni inama yabereye i Nairobi muri Kenya yitabirwa n'abaperezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe wayiyoboye, Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Felix Tshisekedi wa DRC na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania we yarahagariwe na ambasaderi w'igihugu cye muri Kenya. Iyi nama rero y'abakuru b'ibihugu yateranye nyuma yabaye ku cyumweru tariki ya 19 Kamena yahurije i Nairobi abagaba abakuru b'ingabo z'ibihugu by'akarere. Iyi nama yateguraga gahunda yo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere mu ntara ya Kivu zombi na Ituri mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa mu rwego rwo kugarura amahoro. Abakuru b'ibihugu bya IAC kuri uyu wa mbere bemeje iyi gahunda nyuma yo gushyikirizwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Kenya General Robert Kiboshi ari nawe ukuriye komisiyo y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya IAC. Itangazo ry'imyanzuro yafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu rivuga ko bahise baha umugisha iyo gahunda kugira ngo ihite ishyirwa mu bikorwa. Rikomeza rivuga ko
mu gushyira mu bikorwa iriya gahunda ya gisirikare igamije gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri RDC. Abakuru b'ibihugu basabye ko ingabo z'akarere zigomba gufatanya n'ingabo n'ubuyobozi bwa DRC gushaka guharanira umutekano no kubungabunga amahoro muri DRC. Perezida rero ya Congo Kinshasa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter yavuze ko ingabo za yase zigomba kugera ku butaka bw'iki gihugu mu byumweru biri imbere, gusa zikazaba zitarimo iz'u Rwanda. Ati ziyobowe mu buryo bwa gisirikare na Kenya, izi ngabo zigomba gutangira ibikorwa mu byumweru biri imbere kandi ntizigomba kuba zirimo igisirikare cy'u Rwanda. Congo Kinshasa ibinyujije muri minisiteri yayo y'itumanaho yaherukaga gutangaza ko itazemera uruhare rw'u Rwanda mu mutwe uhuriweho w'ingabo z'akarere zigomba kujya kugarura amahoro ku butaka bwayo. Iki gihugu rero gishinze u Rwanda ibirego bitandukanye birimo kugaba ibitero ku butaka bwacyo n'ingabo zacyo rwitwikiriye umutwe wa M23, ibyo rutahwemye guhakana inshuro nyinshi. Iyi M23 kuva ku wa mbere w'icyumweru gishize yagenzuraga umujyi wa Bunagana nyuma yo kuwigarurira, gusa abakuru b'ibihugu bya yase bayisabye guhagarika imirwano ndetse ikanava mu bice yari yigaruriye byose, ahubwo ikayoboka inzira ya politike mu rwego rwo gukemura amakimbirane ifitanye na leta ya Congo. Reka nkubwire nti wakoze kubana natwe, ndagushimiye cyane.